murakoze cyane kuko bayivuze. Reka n'ubundi nanjye ntangize nshimira n'ubundi bano bana kubera ko babe bana beza kandi bahagaranye natwe mu murimo ndetse n'umuhamagaro. Imana ihereze umugisha. Murabizi mu mico yacu iragoye, igenda igizirika mu bintu byinshi, ariko nagiye nyigabanya bitewe n'impamvu z'umuhamagaro. Kamenya ko byoba ngombwa ko n'abakwe umuntu yo baganiriza kubera ko ubona bashumbye, ubaganiriza, ubaganira byinshi, ubasengera, Imana yo bagutumaho, ndetse mwukura na gahunda zindi zo mu mwuka. Bw'iyo mpamvu ndabyorosha, ndabahamagara, ndabicaza, ndavuga ngo muzi tuganire ku murimo kandi muzisanzure nk'umubyeyi wanyu, kandi naje nzabisanziraho nk'abana. Icyo tuzakenera cyose gukora tuzayikora mu buryo utworoheye. Ko mwaranumviye, Imana ihereze umugisha. Reka nanjye basabe ubakomera amashyi kandi bagize neza. Kindi kibariho ni uburyo ki twabonye mu nama zitandukanye. Yabivuze, twebwe inshingano z'ababyeyi ni ugukoresha dushoboye, kandi dufite intego. Nta kintu ushobora gukora utaragize igihe gihagije cyo gutekerezaho. Gusa kubera mwebwe twabanye neza, nzambereka akantu gato hano gusa, ariko ni ikintu narateguye mu buryo buhagije. Rero Imana ihereze umugisha kubera ko namwe mwazirikanye icyo Imana yagiye dukoresha. Imana ihereze umugisha. Hanyuma ngaruke nanone kuri amashimwe, tukashimira madamu kubera ko by'ukuri naza kuza kumuhagarikisha hano imbere, ariko ndabushimira byimazeyo. Gushaka umugore ni ibisanzwe, yo tungana cyangwa ukagwa mu mazi, ibyo bibaho, ntibihaba yemwe ukamuzana uburandura nuko, cyangwa se umugore nawe agashakana n'umugabo umeze nka Nabali. Bene ibyo, ayo ni amahirwe Imana isitanga. Ushimira ko yambaye amahirwe yo gushaka. Imana yabwe icubahiro. Jewe navuguse ndi umwana musota, data ari umusota. Ibintu byinshi twabimenye cyane kubera ko twagize amateka meza yo kuba mu rubunga no ku misitari no mu butayu n'ibindi za Sunday school. Ariko njya gushaka, njya nibuka hari umuntu wampanuriye kera cyane, arambwira ngo uzoshakana n'umugore witonze kandi uzakora umurimo w'Imana. Nawe ati wavangiwe. Jewe proje zanje natekereza ko uzashakana wenda n'abazungu cyangwa wenda n'abasomali, abantu biyongiyo hejuru, tugashakisha ibyiyo hejuru nyiri iyo giyo. Natekerezaga kandi ikimenyetso ufiyanse wanje wa mbere twabanye naramukundaga kandi nawe yari mwiza bikomeye, bitewe n'iryo jambo Imana yarivuze ko iyo ngenda bikazagenda bigaheka nzaba ndi umushumba. Sinabyumva kuba amateka y'umushumbi wacu ntayo nari mfite. Ndaba umuryango wacu hafi, data atera umupasiteri, data wacu yigeze kuba mudiyakoni, abandi twese usumwe ni wari umuhanuzi wagiraga ikirahuri bakwerekana ibintu. Aho abandi no. Dushimana rero ko Imana yampaye nagiha agaciro kandi yampaye icyo nasabye ntihabwe icubahiro. Umurimo ntibizatugoye, Imana yatamagaye tureka akazi tujana mu bindi bintu byinshi, tugenda no muhamagara tukawinjiramo ugoye ukomeye hirya no hino, tiyambangamiye kandi nanje sinamubangamiye. Rero Imana mugire neza, ndagushimira kandi n'umujyanama mwiza. Hari abantu benshi nakora kubibwira, nimba hari umuntu nizera 99 arimo. Inshuti zanje zose ziba ku isi, abo tuvukana n'inshuti, abahanuzi, abagira amajira n'ibindi, ni inshuti bagira basagarukira. Hari n'umuntu nabibwiye
umuntu abibye umunsi umwe aratangara. Yego nawe mwizera abafasha banyu gutyo, cyangwa se abagabo banyu cyangwa se abagore, ariko hari ibintu bitatu nagendeyeho cyane. Icya mbere, kuva dushakanye 92 kugeza umunsi tarambesha ngo abwire ikintu kitari cyo, kandi nta muntu usufa kumbesha, tibibaho. Uwo mbwirwa kure kugenda ko ntasufa kumbesha, kubera ko sindi ndyarya zabwino ngo icyo umuntu ambwiye kibaro kuri. Ikindi ntazahubuka mu magambo avuga. Hari ingo nyinshi hano n'abantu benshi b'inshuti zanje nagiye bakaza bakambwira ibintu bavuga ngo bimumbwiye je nta bushobozi bifitiye, mugende muzore buriya mudamu azabagira inama, jewe muzoza mubona gake, ariko ndi muntu bizeza mugende muza mumureba. Umwizerwa tiyo kwiba tiyo renganya. Ari jambo umwana avuze mu gitondo aravuga ngo ugiranye ikibazo na madamu ugize icyo uhereyeho uba warenze, kuko habe nanje mbaye bijya abagabo twihagarara gukora ikintu inzangira remoro, kubera ko imbanzi ko ico ngozi imba narengereye. Ibyo mbivugiye kuri kamera n'imbere y'Imana n'imbere yayo. Imyaka tumaranye taki turapfa. Rero guhagarara naje umurimo umunsi Imana impamagare kampeza ku kazi, naramuhamagaye ninjiye mu cyumba ndira gatatu. Bwa mbere nari ndijijwe yuko abana banje bose bari bagiye, bamwe muri university, abandi bari bagiye muri secondaire. Imana iramurika akazi nta bundi buryo. Nari mvuye muri dushe maze gusenga, ukarambira ngo reka stop, andika tora machine wandike lettre usezere ujane uyu munsi akazi kararangiye. Je sinabuza akazi, kandi andashimara kuko yabifashije. Jewe ikintu Imana yangerekeresheje ni ibintu bitandukanye n'ibyo abana, ibintu bikomeye. Nagiye mbona opportunity zikomeye z'imirimo ziteye ubwoba, ariko Imana ntishake ko nkora imirimo isanzwe, kubera we akashigikira. Imana uhezubisha dutangiza hope. Imana imaze kutwemeza ko tuhagararira umurimo kandi tugomba kuba imbarutso, twebwe twigiramo imbarutso. Hari amafaranga dufite menshi, dufite guheraho ubuzima hano Nairobi menshi. Nari amafaranga 13,250 z'amadolari kuri konti yanje, bitari mu ideni, bidafite ikintu. 13,000 tekeza ko n'abantu bake hano barabifite ngo mare, kandi ari amafaranga gusa anarja, ariko ibindi bikorwa bizari bihari. Tumaze kwemera gutangira umurimo, tuganiriye mvuye Masayini, Imana ishaka umutima gutanga amafaranga menshi. Yabiravuze umwana yaravuze, ndabahamagara ndabaganiriza. Umwana muri bamwe ariko aya mafaranga uvuze kumba gutanga byibuze kimwe cya kabiri cy'aya mafaranga, hanyuma ico kintu ugiye gukora bazayagusubiza. Oya, ni Yesu ari iyo mu ijuru ntituzi yari natwe ngomba kuvuga amakuru muri Bibiliya. Ni mu kwizera, natabisubiza vuba mutumwizera. Ninje mushuba kuyatora ingira vertige tagaruka, kandi nanje sinoroshe mu byemezo sinoroshe. Hari abantu baza bagenda hanga bakakigira beza, je mu byemezo nteye ubwoba. Nzangira rero ngasenga Imana ngo mfashe, kubera ko aho nerekeye sinza ngaruka. Ndahuma ndagaruka muri saro batewe ndananiwe, nimba ari kintu kiyariho sinzi, yari ucumba ahantu arangwa tatura. Umuntu w'umugabo nkawe wavugaye n'Imana kuratinya ushaka wikorwa ikibana bikubwiye, nibagize ubwoba ngeri yakuzanire toyera kiragende subiyeyo mufungura icumba gutya kaza jugu ndaretse. Bwa gatatu ngwino tujane, turagenda turayamanyuramwo hagati 6,300 turabizana dutangiza umurimo. Ndashimana ko yabidushoboje, yabushubayo. Ngeze Nairobi umunsi wa mbere
nabaje Imana tuzokorana ikindi Imana namwe itanga ituro rinini twari kumwe n'undi muntu kandi Imana turi mu gihe turu izatugeza kuri turaritanga ndashimana kuko twagaranye umurimo w'Imana abandi nyine bakaza baza nyuma ariko kandi nibaga hafi mpano uje muhereza uje ndi impano ye narebye impano zose namuguriye imyenda ihenze ndabizi nigeze kugenda umunsi umwe muri Jekamine iri Bumbashi nje kumukoreshereza inani Jeanette ngo mari kwikoresha gutyo mutima bamubwira ngo hari umugore umupfakazi nawe wari ufite amateka mabi ikoreshereza nuriye mupfakazi nawe azorimbi nuko amafaranga menshi barazikora para kuzigura barazikora sico gihenze yeme n'ibindi so ndabonye ibyo zose nibitoya rero nje ndi impano yiwe mukanye azafata ntware n'impano yiwe nuko ndashimira itorero rya Hope twahagararanye mu murimo w'Imana bese munsi mubampere amashi menshi Imana ebereze umugisha kandi mbashimira ku cizere mwangiriye kugira ngo mbayobore iyi myaka yose irenga hafi 7 sibyo Imana ebereze umugisha kuko birashoboka undi kuri umwaka ngo kabiri akananirwa akareka bamwe aragira icizere ndabashimiye Imana ebereze umugisha muri nshuti zanje zose sinova ngo nta mutu tuganira n'abana batoya bo muri Sunday school ni nshuti tuganira n'abasura tugira amabanga menshi ndashimira abayobozi dukorana baratwubashe batugira inama twakoze ibintu bikomeye aho hose mubona n'ibyo byose mubona nibo n'inama zabo n'ubwitange ubampera amashi Imana yeze umugisha mwinshi ndashimira amatora yose twabanye mu karere ka Nairobi ayo nagezemwo nayo tutagezemwo twabaye inshuti Imana yereze umugisha cyane mu karere ka Umoja abaje guhagarana natwe no kubana natwe mashimwe Imana yereze umugisha babishopu reka bave hasi ku matora yose nanje ubwanje no bashimire mubakomera amashi Imana yereze umugisha Mikias nimubona umuntu yitavye abandi hari ikintu burya umuntu barakoze hari ikintu nigeze gukora nta mupasiteri muri Kenya uragikora gospel igihe barafitanye ibibazo hariya nimubizi ngo buce barabafungisha umuntu wabafungishije niwo barambaye kava niwo barambaye kava yiki yitorera ngo mare pagarara kuri mazabaho hano koresha fundraising yo kuja gusura abari bafunzwe bari ngo bacubahiro nabandi bandi bakurode nabandi bose kuri mazabaho tumaze gushira ituro muri envelope umuntu avano afata moto mukozi wa Satani aja kureba wa mugabo wambaye kavu ti wewe uzo twatubwira ariko kubera igikorwa ciza nari nkoze atinya kuza kugira gute kubimbaza sinari yazi umunsi dushingira umwana umwe hariya muri Grace mukobwa hano ngo nani Aline ujye mukobwa byo muzara we ziraninda nyajuru uwo mushumba mushingiye ngo arangize dusose hanze arambwira ati namenye amakuru ikintu wakoze kandi barabantu ufanye ibibazo ariko ndakubaha none ngiye guhereza ituro ibihumbi kimwe na kimwe nakumati ikindi nico nahurukije iri ari kuri paruwasi ibyo biroroshe ariko abantu bavuga kuba twarahagaranye bashumba kandi mukazi uyu munsi nabaye agaciro Imana ihereza umugisha nimukora ikintu muza muva inyuma nyine bigira inzira ndashimira inshuti kundatiye kuva amazina Eric twarabaye nta nubwo utari kuza hano imbaraga nakubibyeho ni nyinshi
z'ubushuti ubumwe. Nzamuhamagara saa 8 za nijoro nicuye gutyo, bimeze bite? Urashanye mu saa 8 umuntu w'umwungeri umeze gute? Suko dusengera amakanisa turebe ko byuka abantu ari batanu, twosanga abantu basaze mu gitondo ntiduterane, kandi nyine nkamutera ubwoba akamavyuka ati bimeze bite? Zuka uza bakristo wawe uziyo baraye atoyaye zuka wosanga gusengero bafite imbunde abandi bafite amabuye wogira gute? Imana wese mugisha twabanye neza ibihe byose hamwe na madamu wawe twaganiriye, yaje mu gitondo twabanye. Imana wese mugisha n'ubushobozi nari ifite twagiye tubusangira. Imana wese mugisha. Inosa bavuze Bagasarani inshuti yaje, niwe muntu twakoranye ibikorwa by'abagabo cyose bitasa gahunda z'abagabo ziteye ubwoba. Sinosivuga hano ntimurafungwa mwebwe, murafungwa. Twagiye gushambura umugabo umwe saa 7 tuvuye materaniro, nawe nturi hari ndabeshoba ngo tubare gahunda Imana duhaye ngo tugere duhura n'imbogamizi. Umugore we ngo ariko abagore ibikenya yamage ngo abone turinjiye, kandi ibyatsi byari nko guca muri korodoro ukaja hanze gutya, niwe yarafunditse ibyatsi, yamaza n'intebe ayishira muri korodoro. Baduhaye soda turayinyoye, turabigenza gute? Tukadusenga, turasenga se atembe ntibishoboka, kandi kera yabaye igikuta hehe mu muryango. Uyu n'umugabo arabati ndabindi dusunika umuntu, dusunika umuntu tumufate mu maso, twaraza urugi turenguke gahunda z'Imana zikorwe. Ibi muzamuteta ngo gahunda ngo sitiko zage ni ubutesi ntazo bari zimubiki ari z'Imana tamuroza itanga gahunda irakorwa neza, icyari kigenderewe kigerwaho. Ndagushimiye Imana wese mugisha zora kumizirika. Ndashimira abayubaho moja wose twarabanye, kandi twakoze ibintu by'abagabo bikomeye ndabizi, kandi niyo mpamvu tugeze kuri uyu munsi. Hari gahunda twakoze amanywa n'ijoro. Imana wese mugisha. Reka ndeke kuvuga abantu mazina, inshuti nyinshi ndashimira abaturanyi bose akarere ka Umoja twabanye neza. Nta muntu mu karere turakorogana, nta muntu turishira dukorogana mu karere. Je mikorogano yanje yose iba ku ikanisa. Ugiye gufata ikanisa nabi tibisaba ngo tubanze ngo bavyige ngo kamati ngo bayihamagaze ngo inama yemezwe, tibibaho kandi bizo nabisabiye imbabazi mu gitondo. Abantu benshi namwe kubijanye n'umurimo, hari abantu twokorogana hakikaye kubera ko ngo dukora ibintu by'abagabo byiza nta bihesha Imana icubahiro. Kandi kawo moje ndabashimiye bayumbe bose. Imana neza umugisha, twabanye neza uko dushoboye kuri ariko twadushoboye, ibitarageze neza mubibabarire yemwe mubari byiza twageranye. Hari twasuye, hari abo twasangiye, hari abo twatugira inama, hari twafashije natwe mu nama. Ibyiza mwatubonanye mufatirizo ahabaye mistake dukosa nyine tw'abantu utubabari. Jewe 97 Imana wase kumpamagara, nabaje Imana ibintu bizomfasha shiramwo option yitwa delete. Delete ni cyane akakaza kazimye akasiba. Iyo tubonye n'umuntu minsi 5 yabirangiye mbasibye kusho ibiyo ngo inzika ngo ejo n'ejo wundi bizosimbira. Rero turashimira, ndashimira umuryango wa UN Yesu ndawushimira kuba warafashe impunzi bene wacu zingana gutya n'izindi ziri ku isi. Mukomera amashi. Yego nabo ngo bitondesha ibintu ariko ntako tabagize, nawe ndawushimiye cyane. Imana ikomeze gukoreshe ibyo uhamagariye gukora. Ndashimira shirika rya NHF, shimira kubambaye NHF. Nimba ari kintu natiyega mu buzima ni kintu bita kwivuza amagendo. Kuva mbayeho sindivuza amagendo. Madame arabizi nguri je ntarahura ndo gutera ngo banza nkandi wakore hano bibibaho.
yakaza nseka umutwe wagira gusa ngufata paracetamol ta paracetamol ndaje kwa docteur amenye ibyo ari byo mugere hano Imana iramfasha mbona ira insurance y'imyaka yose kandi yaramfashije mu bihe bigoye nyine twagiye tugira intambara z'indwara yuko umunsi umwe twarabyutse mu gitondo zindukurutse madame aje kurepeta ngo asubireyo hano gukandagira kanya yo kwa muganga kampari faro ya Kenyatta ngeze Kenyatta twarikira igitanda ngeze Kenyatta barambwira ngo nibanza tange deposit ibihumbi $200 ibihumbi $200 z'abanyakenya $2,000 deposit baramuvura ariko NHIF nayo irafasha nishu ibihumbi 5,000 ayo ntimo yasi ashima ndabikoze yamucuba ngenda ngaje ku misozo ndashimira umuryango waje mvukamwo abavandimwe ndetse n'umuryango Restreint hamwe n'umuryango Mungaro Gasita twabanye neza muri umuhana n'ahandi hose tacu tumushimisha ku muryango wanje Restreint perezida yaje taraza ariko hari abandi baba kumbuga ndabona hamwe na data hano zamuruka haguruka uzubona n'ikigandi kuva mba iyo batanze 200 zatanga 500 batanga 500 gatanga 1,000 kandi inshuti yatanga mbere kugira ngo mbe intangarugero ntacyo nishinja nta kibazo ufite mu muryango w'umuntu mwazo nshinja ufite imisanzu nagize gunanyireje tayo no kumbuga sanzwe nta kibazo mu karere ka Umoja ndashimira ko ngiye nta dadi fiti karere ka Umoja imisanzu yose bansabise narayitazi yose n'izindi mbuga z'amakwe n'ibindi uko Imana gishoboza ndabishima Imana n'umuryango wa Gasita ndaba recommandation ntihakagira umuntu uzobakandagira unumve hano ngo bagiye mu Kiyumbe ngo barafashwe ngo barahweye ngo babaciye amaboko bazoyace ariko batabasuzuguye ibyo barabizi kundi ibintu biri mu isi kundi umuryango mvukamo gakunda n'itorero gakunda n'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ibintu bitatu ibyo bikozeho tibisabye ngo twaye dutinde sinobyumva vuba muzabagabo kumeze ubumwe mubano ndetse ushikira ndetse mu Imana ndashimira abacamani bagera bafashe impunzi muri rusange zose Imana ihereze umugisha kuzagiye bakora ndetse n'abandi bagigira ibibazo turasengera bizagenda bikunda kandi bizashoboka sonza Imana iduhamagara narenze ko ari umukino Imana ntiyampamagara bijya muzamuvuga ngo yakubwiye ngo nutitaba ngo guca ukuboko ngo guca ukuguru zabindi Yesu Imana yampamagara Imana yampamagariye mu bitangaza n'ibimenyetso bikomeye kandi imvanamwe ibintu nari nateguye muri gahunda zanje zose jewe nanateguye kwa biyemeza mirimo gusa umunyamari nico nasenze Imana igufasha nza supporting ubwoko bwawe uzarasengera ituzana muri murimo utaba wifaranga tubisi abashumba barabisi ariko bashimana yawundindiyemwo kandi radukomeza kandi ibyo yansezeranije Imana arabikoze ntacyo nishinja sindaburara sindabwirirwa sinabuze amafaranga kwishura abana minervari n'ibindi Imana ihabwa icubahiro abana babikozeho maze kugira gahunda yo kubaka hariya umunsi ndangiza gukinga inzu zose irangiye shaka no kwimuka nagiye gusenga amasayini Imana ishira kwishaba ku mutima rivuga ngo wowe ntugoye kandi we nta kibazo ufite urashaje ushobora guheza barabana inzu kugira ngo bayibemwo nawe uzumubajumere uri nka kure ubumufashwe twigana na madamu arabinemerera Imana yabishubahiro biroroshe je ndabizi kubitoroshe abantu bose bibatse gasi iriya nzu akaza muhereze mvuge muri muna wawe oyimu kodesha
burya abantu bavuga ngo Imana yavuze, hari ibintu Imana izivuga tukabyanga bishonda beshe. Reba ubonye kayira uburyo nawe woroherwa na leta ihari, wamara ugamagara mukwe wawe ugasarani n'undi wose ku ndondo ukabazana, wamara wewe ukoze wirwa ushaka leta, biroroshe. Turashimana bidushoboje, ndashima n'abana kuko kandi umunsi bajamo niwo munsi Imana yambwiye ibintu sindabibabwira hano, nzo ko ndandika agatabo nzoka bohereza kuri za email. Ni ukuri kubera ko hari Imana zikora. Paul Bizimana yambere inshuti imbere n'umwana mba hafi kwintu byinshi iby'inama, ndetse ari twagira bisaba ubushobozi gufatikanya abagasita n'abandi benshi. James Mpapi, niba hari umuntu wogira imitekerereze ngo wenda hari ukuntu azongorera, bijya muza mugenda mwongorera ku ruhande ya tabia yo kongorera, ngo duteranya, ngo dutandukanya, ngo bijanye n'imiryango, bijanye n'ubuzima n'abantu kubiza bigenda, uzirekere. Uzomara kumubwira gutya yamaze ambwira, kandi nanje nonyuraho nje nzamuhamagara gihagazo ngaho, kubera ko Imana yaduhuje mu bikomeye no muri no safari. Ingi safari turwa dutegura, niwa muntu wagiye ambwira amagambo akomeye yaremereye yo kudafisha, kubera impamvu zibiri sorry, kandi cyo kubakomeza, singiye kuvuga amateka, kine kubakomeza. Nateye ku mwinshuro standard muri ambasade y'Abanyamerika, kandi ku mwisho tongana na konsilo ubugare ngira, ndamubwira ati se tuwambye muzozane ibyangombwa ibi n'ibi bati warabivuze uri me visite ubone ko byagaragaye uri umubeshi kubwira Abanyamerika ngo nababeshi, ahubwo babwira umuntu ngo umwicaye, ababaye barabizi ya masara sati yamezamuka wanikoze ku rugi nsanga bakinze narunyeganyeza gutya rukanga mu mwanya mbona bashize umutekano bangezeho ati ubwiye umuntu gute ndi nawe yari umubeshi kandi ndahebye sinari nzi ko Abanyamerika azabesha kuri yawe ni wenyine w'ikinyoma. Yamubwira ati ceceka batakumva, je sinari nzi kubesha Abanyamerika kwikomeye ngo mare ndarangira nuko kugeza aho twageze nyine ngubu dukomeje muri gahunda, babwira intu zose bijyaza babwira ngo nugera ukabwira ibintu ngo bizabagira amasekretayo ukuri kuyura muziko bikuza nahuye nabo bwa mbere namabwira ngo jewe ndi mukongomane munyamurenge namusaya amatariki navuga Kinshasa kuri Nibaraka dore ko byagenze ibi kandi nateye ibikumwe bitandatu umukoza ngo gutya nzama niburuka wese. Umwe arambira ngo I'm very sorry, ngo narize ngo ndabonye kandi umunsi nari smart, arambira ngo yabonye ukuntu smart ngo yifuza kumfasha atari kwijambo uvuze nanje tanzira ati kiwe ndabufite byihorere bisukume bije imbere tuzomenya bigeze iriye birakomeza kugeza ku munota wa nyuma. Ndashima Imana kuko Imana tugire neza ihabwe icyubahiro. Tumwumva ngo amina. Pana bijya byanyu musa kugenda mukatakata. Ntaco jewe ntaco nari kongeraho, ntaco nari kugabanya. Byose bari bagifite. Kandi cyanyemeje ko Imana igira imbaraga n'ubushobozi. N'umunsi bampamagaye muri ambasade bihurirana n'umuhungu wanje agiye gukora ikizamini cya leta, ndababwira ngo sizoza abaheze iminsi murantegereza iminsi kuri ikizamini na 3 na 4 kuwa 5 nibwo azoza nibwo tuzoza. Umuntu arambwira ngo ngo ndababaye kuba utakaje amahirwe twari tuguhaye, abacungere mu rugo barege kujyora inzara aho nga mu ucumba no kwirebera ndutira na mbonyi nuko kuri YouTube wowe uce
arogarampa bakavuga ko are you sure? I'm very sure after 2 days ubwo nzoza. ndashaka kubabwira iki, Imana yashatse gukorera ikintu tibisaba ibintu byinshi. Iminsi yarashize ngo bushe arampamagara ndagenda ndakora kuko ndose zakora. Imana rero kuko mu ijambo risoza Imana duhaye visa yawe shuwa. Amen, haleluya. Ikintu cyose uko cyakabaye niko nakivuze. Burya Imana ari haye vuga ibindi biza bigenda biceceka. Muzavuye nabwiye madamu ngo habe n'umunsi n'umwe kumbwira bijya by'abagore ngo tuje kwishuza, ngo twaratinze, ngo tugende twarara gakomange, ngo twambara bikoti bicitse na za musazi zijya muza mugenda mwifubitse ngo ariho wabona kuko mumeze nabi uzobyihorera. Narabyuka mu gitoro nkambara costume ngafunga karovante, nimba ngiyeyo bampamagaye na ukunambaye kuzagenda nambaye. Abene umunsi wa nyuma barambwe tese waje gukora cyangwa ufite appointment hano hejuru. Ninaje kubona umukuru wa hano. Urumva rero ariko ndamubwira ngo ugende ubare amafaranga yose baza batanga baza baje kwishuza ngo kuwa kane. Uko yambwiye ndakuwa kane ndakuwa kane bazagera abana kuwa kane. Abantu bose bazaje kwishuza uzubara amafaranga buri munsi baza batanga yo kugenda rugaruka. Iyo turu nurangiza urimbwire njewe nzoza nditanga mu ngofero hano. Imana peze jambo rivuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamujyana akamugeza imbere y'iki ibako. Muraza gutanga ituro gihamba none ukuri yewe murahwereye. Imbaraga nababibyeho ndi imbere y'Imana mwobyirengagiza bijya by'ineza abantu by'umubiri kugira ngo mufomse abandi, ariko umutima wanje n'umuhamya 90% abantu bose mpane mu maso gutyo hari cyo negemba bibaho. Patrick uyu yagaje umunsi wa nyuma atarabona inzu agakora bukwe. Uyu ndabeshe Patrick ndayishu nari muzi yaravuze amateka ya se ku Kabira Kabira zagenze baramwishe ikorwaho gataba sinabwire mu maro guriye reka kuvuga amazina hari byinshi Imana yagidushoboza. Muratanga ituro tamba impano musireke umutani ngituro hano nisoke ngene ngure ikibindi cy'amazi ngume ngotome. Nukuri ihamba ndayifite nugira usaba mbaheze chance ya nyuma hano mu gico mubiba kandi namwe muzogisarura. None wampamagaye turi hano nkamuheza 100 y'imboga nzobura wenda irgita nzongera wenda irgitana kijana ngara wenda ijana igita apana $100 ryahari. Ikiniri namizi mudasenze nta muntu kwibuka. Rero ndashimana ku mirimo byose yagiye ikora mu byukuri ico nshimira Imana cyane kuruta byose. Ndashimira Imana kuko twabanye neza namwe, twarababaranye ahari ngombwa, abandi turishimana ahari ngombwa. Hari twafashije kwishura amazu byananiranye, hari twaguriye n'ifu twese tufatikanyije, hari abantu twage tuganira mu mabanga ku ruhande ibintu bimwe tibigaragare biremereye, hari batwagiriye n'inama. Imana ihabwe icubahiro. Soza
je sinoba ndatanga ituro ngo bijya tuba tuvuga nyine ngo jewe ndi ituro y'Imana, ni ku mutima wambwiye je ndi ituro isaha yose imba afite icyo hari ikintu nateguye uzakora tuzakigeza ku itorero kandi kizabashimisha ko tekereza gutanga twatanze kareri n'ubu turogira dutange isanzwe, ariko ibyo ntibiragira ku cyo nagambiriye gukora, kuko naravuze ngo nababwiye ko nzogura ikimasa, niko narapanze ko nzogura ikimasa twakibaga hano akacotsa, noneho muri icyo gitaramo umukunga n'umushito ngo tumare bisaga n'ibyihuse, sibyo? n'ubundi icyo kimasa zagitanga mu itorero nyine, namwe mugikoresha ibindi muzumva muzakora. Abakristo baravuga ngo bazoheze ngo ku mibago muzoyibahe, kandi size mbivuze uko bizogenda, uzobagurire soda bose ku cyumweru bagotomere bamwe bibuke yuko twagiye tubaye. Ndashima Imana ku gaciro mwaduhaye n'inama zanyu bashumba, turashimiye ko ndari abantu bose ari imbere, nta muntu umutima wanje aho ndega ko hari ikintu ntacyo icyo ntashoboye gukora sinagishobojwe. Hanyuma dusoza reka ntanga rekomandasiyo. Sinzi imfubyi zibiri muri Afurika, zibiri. Nashimiye umuryango wa Kabuye kare mu gitondo, nashimiye n'abandi benshi inshuti bagenzi zivugaho. Imfubyi size hano n'urubyiruko uzabiteho, urubyiruko twibanira. Nje wabwiye uyu nguyu ngo nashaka azogira amaderete, uyu ninde hajya haguruka pepe y'amateraniro rusha haguruka kuriya umutwe usa siko asa umutima utoto ntakibazagira. Ndagushimiye amajoro yose n'amanywa narifite emergency, naramuhamagara nkavuga ati ngwino ngutume gera kuri airport, gera hano, gera ngaha, jandira abashitsi, kora iki hamwe na Robert arahari. Imana mwezi umugisha, yakoze ibintu biteye ubwoba kumfasha muri gahunda z'abashitsi. Urubyiruko muzorwiteho bashumba bose, urufashe n'abana bacu aho badashoboye muzaza mubagira inama, nta kibazo kandi bazayumva. Icya kabiri, zimufakaza umwe, izo zari imfubyi narimvuze nareraga zimwe ntazi, bazana ama invitation, abaza kuba babenze, abandi abahungu babanze, abandi ngo byanze gucamwo, abandi ngo bapfuye inkoko, abandi bapfuye intuguze, abo bose abandi kabaranga akaza ati ndangira umugeni benshi nagendanga, bano bana musabiteho. Ikindi umfakazi narimvuze ni Kongo irasa nayo nkaho ifakaye, muza muyisengera ku manywa na nijoro. Arakoze cyane pasiteri. Ndatekereza ko nubwo imvura yayigwa wenda turi buze kumvikana. Dufite amashimwe menshi cyane uyu mugoroba, ni amashimwe wenda tutobasha kuvuga ishimwe ku rindi wenda ngo tuze kurirangiza, ariko ku bwacu twese ku bw'itorero ryose turaza kuvuga turi babiri. Ndaza gusaba mwene data Ndabaruta aze kugira amagambo makavuga, nanje nze gusoza. Je na Ndabaruta
turi muri bamwe batangizanyije na bishop ku buryo tuzi ngo iyo avuze iri jambo turaza kusiriza kuri iyi. Rero aba bose bovuga bafite amagambo menshi, ariko reka tuyahinire muri abo babiri hanyuma tuze gusoza gahunda yacu. Reka hari abantu bafite amagifiti bo mu rusengero, amaserivisi yose abayobozi bayo batambuka kugira ngo nabo baje kuza hano inyuma. Iyo ubona atekereza kuko tubaza kuvugana baratanga gifiti, amaserivisi afite amagifiti batambuke. reka mwene data ashime gato. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sinzi imvura yaguye kandi twari dukeneye kuvuga hari ituze kugira ngo abantu twese tuze kumvikana, ariko kubera umwanya n'imvura biraza kugorana, ariko ndaza kuvuga nihuse kugira ngo nze gutanga umwanya, ntabwo ndi butinde. Turashimira Imana ya Isiraheli yaciriye umuryango wa Bishop inzira, bakaba bagiye kwimukira hariya muri Amerika. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mureke dukubitire Imana amashi kuri icyo kintu, ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma simvuga ibintu byinshi, ndavuga kuri Bishop k'umubyeyi wacu twakoranye umurimo w'Imana, kandi sinavuga ibintu byinshi, ndavuga specialite ya Bishop, umwihariko. Abantu tugira ibintu byinshi duhuje, tugira ibintu byinshi tuza dukora tukabihurizaho, ariko kugira ngo sintinde ndaza kuvuga specialite ya Bishop cyangwa se umwihariko wiwe. Jewe nk'umuntu twabanye twakoranye umurimo w'Imana, mu by'ukuri njyewe ntabwo twari tuziranye na Bishop nza hano. Nageze hano 2017 2016 mu kwezi kwa 10 nibwo nageze hano muri kino gihugu, ariko dutangira ikanisa twatangiye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2016. nari ngize amezi 2 hano, urumva naje mu kwa 10 nako n'ukwezi kumwe, nari ngize ukwezi kumwe hano. Noneho dutangiye umurimo w'Imana, jewe natangiriye muri korari, mba muri korari ndi sekreteri w'ikorari, ariko nyuma yabwo bidatinze naje kugirirwa icyizere, banshira muri komite pastorale, bangira sekreteri mu mwanditsi muri komite pastorale. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi none aha tuvugana, twakoranaga na Bishop hafi umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ni umuntu tuziranye, aranzi nanjye ndamuzi. Mu by'ukuri hari abantu baza bavuga ibintu, bakavuga ibintu batazi, ukumva ko baravuga ku muntu kandi batamuzi, ariko njyewe nakoranye na Bishop ndetse n'abandi twakoranaga turaziranye. Ngana ku musozo, kubera n'iyi mvura ntabwo ndi buze gutinda. Specialite navuze kuri Bishop ni umuyobozi uri responsable. Agira ikintu cya responsabilite iteye ubwoba. Mu by'ukuri hari ikintu yakoze kirantangaza, no muzange kidakintangaza. Murabizi ubuzima abantu baba babayemo hano muri kino gihugu bwo gupagasa bw'ibibazo runaka bigiye bitandukana, ariko nta munsi n'uyu umwe
twigeze tubona nyiri kino kibanza aduhagarara hejuru ngo avuge ngo ese byagenze gute, kandi njyewe uyubabwira ni njyewe wari finansiye, ni njyewe wari uzi amafaranga twinjizaga hano mu itorero. Ariko twagezaga itariki bishop akaza akambwira ati sinshobora kwishura inzu yanje ntarishura itorero, agafata amafaranga y'inzu yiwe ya renti akaza akishura itorero, hanyuma tugasigara tureba ukuntu tuza kubigenza. Bishop afite specialite yo kuba ari umugabo uri responsable y'umurimo w'Imana ahagarariye. Icyo kintu ndakimuhamyaho kandi ni ikintu mbagazeho nk'umuntu bakoranye umunsi ku wundi. Ejo bundi mpita nanasoza nanditse ku rubuga rwa pastorale, bambabarire kuvuga ibi bintu, ndagira ngo mvuge ikintu mwumva kari ukuri. Ndababwira ati ino mixer yagize ikibazo mu buryo ko twayijanye no kuri technicien atubwira ko hari ukuntu idashobora kuba yakunda. Nta kintu yavuze, yaragiye anyura mu mujyi atuzanira mixer y'ibihumbi 40, aratubwira ngo ngiyi indi mixer. Ibyo ni ibintu mpamvuga mpagazeho n'abakristo bazi, ni ukuvuga ngo ikintu kijanye no mu itorero bishop ndashobora kwemera ngo abone ikintu kijagaraye, ntibishoboka. Aremera agafata responsabilité nk'umuyobozi, ibindi bikagenda bikurikiraho. Ibyo bintu ni ibintu mpagazeho. Bishop muziho namubonyeho ndabisuzuma neza, mubona ni umugabo uri responsable, azi icyo gukora, kandi koko Imana yaramuhamagaye. Ndashimira Bishop ukuntu twabanye. Mu by'ukuri twagiye duhura n'ibibazo byinshi, kuko Reverend yabivuze, hari ibibazo byagiye biba, abantu bamwe na bamwe twakoranaga bakagenda bagenda bagira izindi gahunda bakagenda. Tuza gusigara na Reverend hano mu bantu batangizanyije kugeza uyu munsi, dusigarana muri komite pastorale turi batatu. Ndamushimira, Imana yo mu ijuru izamugirire neza. Nakomeje kubitekereza ejo, simzumva ukunda hagenda, simbona icyerekezo, ariko Imana yashinze umurimo hano iragifite, kandi nawe ntabwo agiye kure, turacyari kumwe. Ndabizi neza yuko tuzakomeza gukorana hafi ndetse hato na hato kubwo umurimo w'Imana. Muri uko gukorana hafi na hafi nta bibazo byinshi tugeze tugirana, ntabyo, kuko yabivuze. Wenda nico baho ni nka kwa kundi hajya ni Baramu indogobe yabwiye ngo ese kurankubita hari ubundi wigeze wumva, cyangwa se nigeze nanga kugutwara. Hari iki indogobe yari yabonye ashobore kuba wenda muco yantegetse gukora, singikore nk'uko abishaka. Ashobore kuba hari ikintu narimo mbona imbere, kandi twabiganiriyeho, amubwira ngo ese hari ubundi wigeze ubona ngutatira. Nawe ndabizi yatureze nk'abana, aratwihanganira. Soza mu nkingi zimwe ziza zituma abantu babana neza. Hari abantu bagira amakaramu mu ntoki zabo yo gukorije pique rouge, iwa kumva ngo mu mikoranire y'abandi agiye kuzuza asuzuma amakosa abandi bakora. Kubwira nimba ugiye gukorana n'abandi ukumva ko wewe ugiye gufata pique rouge kugira ngo uzoze ukoreje fote z'abandi, ntabwo muzobana. Inkingi zituma abantu babana neza, mbere yo kubana n'abandi uzumenya ngo nawe uri umunyamakosa. Wicara utekereze, wumve ko amakosa mugenzi wawe yokora nawe ushobora kuba wayakora. Icyo gihe iyo ibintu bibaye muza mwicara mukaganira, hanyuma ikibazo cyari hagati aho kikaza gukemuka. Ariko nubwo mvuze iryo jambo, mu by'ukuri nta na kimwe kigeze kiba kidasanzwe. Ikindi jewe
nari narahize sezerana n'umutima wanje kuzakomeza gukorana na Bishop nkamushyigikira mu murimo w'Imana. Abo tubana hano abanyetorero nigeze no kubivuga, bazavuga ngo ikiri ku mutima ngo nicyo gisesekara ku muntu. Nigeze kubivuga hano turi mu giterane cya Gate of Praise, nari mpagaze hano ndavuga ngo njyewe n'umuryango wanje tuzoshigikira Bishop. Kandi naratangaye, Satani iza yumva amagambo akomeye tuvuze, yarangiza ikagerageza rya jambo wavuze ikarikurikira kugira ngo irebe ko warivuze uri kwe ku mutima. Nari narasezeranye n'umutima wanjye ndavuga ngo Mana, sinzotererana na Bishop muri uyu murimo w'Imana. Imana ya Israheli ishimwe ihimbazwe ko Bishop agiye hanze, tukirimo dukorana kandi dukorana neza. Ambera umubyeyi nanje mubera umwana, twarakoranye hafi, ndi secrétaire w'itorero ndetse nawe ubwiwe particulier, tukicara tukaganira ku murimo w'Imana. Ndamushimira Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ndashimira madamu we, ndashimira famiye yiwe ko bamubaye hafi, bakamubera inkomezi, bakamubera inkingi. Musezeranya gukomeza gukorana nawe, ntabwo duhagaritse. Umurimo w'Imana urakomeje, tuzakora byinshi, haracyari ibintu byinshi biri imbere yacu gukora. Shimira Revera turi kumwe uyu munsi n'abandi bayobozi bagenzi biwe b'abapasitori. Ndabasezeranya ko tuzokorana neza kuko twakoranye na Bishop mu nama zose no mu bintu byose tuzogenda duhura nabyo, tuzogenda tuzihanganira kuko bikwiye. Ndashimira abakristu, nubwo navuze gutyo hari abandi bagabo b'itorero twagiye tubana, twagiye dufatikanya mu gihe habaga ibibazo runaka. Ntabwo twabasiga inyuma. Ukumwamumva muvuga ngo jewe hari shene n'abakristu bose twagiye dukorana umurimo w'Imana. Mu by'ukuri uyu mwanya ni mutoya, ntabwo dushobora kuba twavuga ibintu byose, ariko ndashimira Imana yabikoze. Ndashimira Revera, ndashimira komite, ndashimira abakristu bose. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza. Soza nifuriza umuryango wa Bishop urugendo rwiza, ndetse bazanahirwe. Tuzakomeza tuvugane kandi tuzakomeza dukorane umurimo w'Imana. Reka nsabe amateraniro twese dukomere Bishop amashi ku bw'izo responsabilité nuko gukora akora umurimo w'Imana abihagazeho nk'umuntu wahamagawe. Imana ishimwe. Arakoze cyane coordinateur Ndabaruta, avuze amagambo menshi kandi meza. N'impamvu imwe yatumye njewe ngira ngo abanze nuko andusha kurondogora, ntabwo novuga amagambo menshi cyane, kandi byabaye byiza ko muri amwe nari nateguye kuvuga yayavuze, biratuma rero ntari buyasubiremo. Ariko kandi ico wenda tugenda dusubiramo n'ubundi ni Bishop niwe usa nkaho ari refure y'uyu munsi wa none. Reka nsabe abakristu bose ba Hope bateraniye mu gasupermarket hariya haruguru, muve hasi gusa. Abakristu bateraniye hariya mu gakanisa mu gasupermarket, niho twafunguriye itorero. Ngiye rero kuvuga mu izina ryanyu, mwiyicarira, Imana ibaho umugisha. Aba bantu nibo twatangizanyije hariya. Rero reka mbanze mbashimire ko Imana yakomereje umuhamagaro wacu muri Hope. Imana ntiyemera ko tuza gukomereza imihamagaro yacu ahandi, tukaba tugeje uno munota turi gushimira umubyeyi wacu Bishop kuba yaraturangaje imbere kuva ico gihe. Aba mpagurukije bazi ibintu. Aha hantu habaye ibintu bimwe n'ibindi,
ariko hamwe n'Imana yacu tuzadusenga, Imana iradushoboza, Imana iradufasha, tukaba tugeje uno munsi dushima kugira neza kw'Imana. Rero turashimira Bishop ku mukingi munini yafashe muri iri torero. Ndabaruta yabivuze kandi yabisobanuye neza. Kuva twatangira kugeza none nta munsi n'umwe nyiri kibanza arakomproninga ngo twarengeje umunsi umwe, apana iminsi ibiri, umunsi umwe, kandi uruhare runini ari Bishop uba wabikoze. Rero mushumba turagushimiye mu izina ry'itorero, ngo Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Dushimira nanone nanje nongera gushimira na mwene data Ndabaruta mu miraba myinshi yagiye ica hano. Twagiye twicarana na Ndabaruta twavugana ngo ese imihamagaro ko yabaye myinshi hano turakora iki? Tukavuga ngo umuhamagaro wacu tuzokomereza hano, ndetse na mwene data Mufunga utari hano turamushimiye aho ari kubyumva, ibi byuma arabikurikirana. Turamushimiye kuko nawe atadutengushe ngo akomereze umuhamagaro wiwe hano. Rero icyo nsorejeho ni ubusabe bw'abayobozi bw'abapasitori bakoranaga na Bishop. Turabizi ko mwakoranaga umurimo w'Imana neza, kandi mwamugiraga inama mu buryo bwose. Turasaba kugira ngo iriya nama mwamugiraga kugira ngo akomeze umurimo w'Imana, n'ubundi natwe muzatwegere nk'abarumuna banyu, nk'abana banyu, kugira ngo dukomeze dufatikanye umurimo w'Imana. Ndabizi ko Bishop asize abagabo, aba bahagaze hano abagabo, aba bicaye aha ni abagabo batokwemera ko itorero rihungabana. Turi abagabo bo guhagarara mu itorero rikaba itorero ryiza, kandi akarusho twabikoraga wenda dusa n'abafite amaboko atari manini cyane, ariko kuri uyu munsi wa none dushima Imana kuko yakiriye Bishop inzira, kandi tukaba twungutse andi maboko mu itorero. Reka dukomere Imana amashi kuri icyo kintu. Yahoraga bivuga hano akavuga ngo ese ngo ninde muntu ngo ushaka ko ngo yoje hanze ngo amusengere ngo hanyuma ngo azokora ibintu. Jewe ndi mu bantu bazaga bamusengera, kandi nanje ngira icyifuzo cyo kuja hanze, ariko ndi mu bantu bazaga bamusengera kugira ngo Imana izomucire inzira. Rero kuba dushubijwe gusa hamwe hari igihe iyo umuntu agiye gutandukana n'undi hamwe biza bimera nabi, tukababara, kandi twari dukwiriye kwishima. Buri gihe separation cyangwa se gutandukana hari igihe biza umuntu akagira akantu ku mutima, ariko mu yandi magambo tubyishimiye kuko twungutse andi maboko y'itorero. Rero dusoza hari gift ntoya twamuteguriye nk'ubuyobozi kugira ngo azakomeza yibuke abayobozi asize mu itorero. Reka rero tuze kumusaba atambuka imbere, ndetse atambukane na mama Bishop kugira ngo tuze kubashikiriza iyo mpano. Karibu Bishop. Iyi ni impano aba bayobozi baraha bagufungiye. Titurinda tuyifungura, irafunguye, iragaragara. Aka nako kuyirinda gusa imvura.
murakoze rero, imana ibaho umugisha, turi kumwe kandi tubifurije isafari nziza, tuzokomezanya umurimo w'imana. barakoze cyane. Aba bose bafite amagifuti bari butange kandi bafite abo bayoboye, ko ndabura ukuntu bari buze gutambuka kubw'ifoto. Reka tangizanye na Penuwele bashima, kubera ko hari abantu benshi. Aba bantu bose bahari barifuza kuvuga, hari n'abatanga amagifuti. Abantu bagenda bafata iminota mikeya rwose itarenze 3, nanone twavuga ngo tubirangize. Reka abaririmbyi bose ba Penuwele bari hano hafi muze kwigira hano kugira dufatikanye gushima Imana dutanga n'impano yacu. Turaha amahirwe Penuwele yonyine, abandi baratanga amagifuti kubera ko aribo benshi. Abandi ndabona Penuwele diakoni irimwo, abandi baraza batange kubera ko hari abashitsi benshi bari ahangaha kandi murabona amasaha yagiye. Yesu ashimwe. Natwe twifujije gushima Imana uyu munsi kubera ko Imana yaciriye umuryango wa Bishop inzira ikabaha viza, bakaba bavuye muri buno butayu. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro, amen. Duhagaze hano turi korari ya Penuwele, twese uwo noho ijambo ndabizi ko yovuga, ariko kubwo gucuguza uburyo mwete reka tuvuge nitumara tuje guheza abandi umwanya. Turashima Imana kuko Imana yaciriye Bishop nkuko twabivuze inzira, bakaba bagiye. Murabizi kuko twese turi hano ari mu nzira. Rero iyo Imana iciriye umwe inzira, ndabizi ko abantu bose mu mitima umuntu wese adashima Imana, kubera kuko umwe wacu nicyo cyatuzanye hano. Rero turashima Imana kuko Imana ibaciriye inzira. Rero twaririmbanaga na mama Bishop, twaza tubisengera, ariko nyine amarangamutima y'abantu uyu munsi twebwe ni nk'aho twiriwe tuhaturira kandi tutababaye, amarangamutima y'ibyishimo kuko tugiye gutandukana. Murabizi kuko buri gihe iyo mutagiye gutandukana n'undi ntabwo biza bimera neza kandi ari byiza. Uyu mubyeyi twatanganyije umurimo w'Imana, turakorana, ari umubyeyi wacu utuzara mu mubiri ndetse no mu mwuka, ariko aducira bugufi. Ntabwo tuhagarara hano kuri mazabahu ngo tubeshe. Yari umuyobozi umwe twakoranaga, njyewe ndi mama presidente, yari umujyanama kandi ari mama Bishop. Ntabwo twigeze twicara n'umunsi n'umwe ngo tugire ijambo tuvuge kuri mama Bishop ngo yatunaniye, ahubwo ikibazo cyose twagiraga yatugiraga inama, akatubwira ngo tubigenze gutya tubigenze gutya. Turashima Imana, turi kumwe n'abayobozi bacu hano bakuru, nta raporo mbi turabahereza kubijanye na bano baririmbyi, ariko impamvu nyamunini uyu mubyeyi yacaga bugufi kandi atuyoboye mu itorero, akemera tukamuyobora aturuta, ariko akemera akaducira bugufi kandi akatubwira inama. Rero mubyeyi ibyo watwigishije twarabyumvishije, tunashima Imana cyane kuko ari wowe ugiye mbere. Turabizi kuko nugera iriya uzatuvuganire, uzatuvuge neza kandi ntukatwibagirwe. Turashima Imana cyane. Rero mu ncamake hari impano twamuteguriye kandi tuzi ko tuzokorana. Babivuze twakoranaga hano turi mu bukene, ariko tuzi ko iyo ubuzima bwiwe ubaye nk'ubuhindukaho atazibagirwa ino korari. Rero mu ncamake muze tumuhereza impano, ni ikintu gitoya twakugeneye ariko ibyinshi biri mu mitima yacu kandi urabizi. Rero muze mwese tumuhereza impano. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Abandi baraza gutanga gifuti kubw'impamvu z'abashitsi benshi dufite, nabo bafite umwanya wo kuvuga. Barakoze cyane. Reka Gate mu mwanya Gate yatambuka, reka Famille ya Ndabaruta bafite gift bari buzuheze umuryango wa Bishop. Famille ya Ndabaruta.
gate baba batambuka kugira ngo baje gutanga gift. Barakoze cyane, reka gate batange gift yabo. Gate Sora. Oya. Reka famille James batambuke mupape nabo batange gift yabo. Famille James hariho na gift ya Bera ari buheze Bora na Solange. Barakoze cyane. Bella afite gift aheza Solange na Bora. Diakoni ifite gift iri buheze Bishop. Muryango wa Bishop Diakoni. Barakoze. Bella Gidi afite reka Sunday school iheze Solange gift bamuhaye. Sunday school barakoze. Reka Gidiye ngo baheze Solange gift na Bora natambuke. Abayumbe bafite gift ya baheze umuryango wa Bishop. Hari umupapa uvuye Gidura imukamyi
famiye Mukamyi naza atange gift yiwe, turangiza tuje guheza amagambo y'abandi bakurikira, ayandi magift turayatanga nyuma y'amagambo y'aba bishop bombi. Mukamyi. Arakoze cyane. Reka twumve umuyobozi wa Evangelical Family. Evangelical Family. Ya, murakoze cyane. Haleluya. Haleluya. Abantu kera binjiye mu mwuka w'impano n'izindi gahunda, ariko reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Turanezerewe cyane kuba hano uyu munsi. Ntituza gutwara umwanya munini, ariko turavuga twembi amagambo ahinye. Reka sabe umushumba ari ubanza kuvuga, naje ndaza kuvuga irindi rimwe. Nakoze dufite amagambo menshi yo kuvuga. Mbere no kubasaba imbabazi ko twaje dutererewe. Impamvu si kindi ni ikiriyo muzi twese dusangiye dufite, kandi hari amateraniro hariya bagombaga kubamo, n'ubundi tuyasize akirimo kugira ngo tuze kubona uno mwanya wo kuba hano. Iyo niyo mpamvu yatumye tuza dukererewe. Mu magambo rero atari menshi, dushimiye Imana ko bishop w'uru rusengero Imana imugiriye neza, akaba ikinguye inzira, akaba agiye kuja mu wundi mugabane. Ni ikintu cyiza kuko twese abari hano babyifuza. Iyo umuntu rero abigezeho, byo kuri ni ugushima Imana. Itayu bari burebure, inzira ibamo ibintu byinshi kandi bitandukanye, ariko hamwe n'ibyo bashima Imana ko uyu munsi mugeze kuri no ntambwe yo kuva hano mukerekeza muri uriya mugabane. Nanone kongera gushimira itorero muri rusange ryakomeje. Buri umwungeri nta mbaraga nyinshi agira. Imbaraga ni abakristo. Abakristo iyo musinziriye timusabira umwungeri, timumube hafi, timumwitegereze, muba mwataye, muba mwananiwe kumenya igikwiriye. Kuko umwungeri ni umuntu ufite nyine umutwaro uremereye, ukeneye buri mwanya wo kumva abantu bamubwira ngo komera, shikama, humura, turi kumwe, turagusengera, amaso yacu arakureba. Iryo gusa riraza rikamufasha, bigatuma mu gihe cyo gusenga nawe asengera intama abyumva, akumva ko arasengera intama ziri ko zihumeka. Ni byiza rero, mwagize neza nk'itorero kugeza kuri iyi ntambwe mugezeho, nubwo nyine agiye kubasigira icyuho cyiwe kitobura, nubwo hari abandi bashumba kandi bazakomeza umurimo, kandi namwe muzawukomeza,
ariko icyuho cyiwe ntabwo cyabura, icyo cyo ntitwakirengagiza, ariko turabizi hamwe n'Imana bizagenda bikunda, nahagiye n'ubundi ntari kure yanyu. Rero tumusabe ko ahagiye azakomeza abe umwungeri w'itorero. Aba hano munshigikira abantu bari mu kugera hariya si habi pe, akama kampuni kamimubwira ngo sasa natwe twari tugukumbuye, banza winjira. Twarabimenye amakuru, hari abantu hariya uwo kwita pasiteri akamafata ibesha akayigukubita mu mutwe kubera iki? Kuko iminsi yiwe yamaze kuyisetinga mu bindi bintu. Rero mushumba z'ukuri tukibagirwa intama wasize, turinda kubikubwira no kubikwingingira, ariko kwibagirwa nta guhemuka kuruta uko nguko. Aba nubwo utaba uzabona amafaranga yo kuba kwiza, ariko mwaramutse muraho mwiriwe mumeze gute bizabafasha, siko kuri? Rero muzakomeze n'ubundi mukomeze izo nshingano, kandi mukomeze uwo mutwaro n'uwo muhamagaro. Habe n'iriya nubwo mutofungura andi makanisa, iri rirahagije. Nimubona iri ngiri mukomeje kuri sukuma bizaba ari byiza. N'ubundi inama zanyu zirakenewe, ibitekerezo byanyu bizaba bikenewe hano, kandi bizakomeza bifasha abantu. Ikindi nanone mugenzi wanje byenda araza kukivuga mu rwego rw'impuzamatorero, ni ukubabwira yuko atari bo bonyine, n'abandi muzakomeze mutekereze abo mwasize inyuma. Ndizera neza yuko Imana ibajanye hari ibindi byiza kandi bikomeye igiye kuzabakoresha. Reka rero ndeke kwivimba amagambo, nsubize umuyobozi wacu uza kuvuga ijambo rya nyuma, ariko by'ukuri turarekonesa ibihe twabanyemo, inama twagiranye, urugendo twakoranye, n'ubundi tugifatikanije, kandi tuzakomeza gufatanya. Ndizera ko Imana izagenda idushoboza. Aba bagabo basigaye hano muzatubera abana beza, kuko n'ubundi byari bimeze, bizatunezeza kandi bizakomeza kudufasha. Murakoze cyane, reka wacu aze gukomerezaho. Muzibuke ko turi ino natwe arakoze cyane. Amagambo yose tuvuga uyu munsi arasa, arimo gushima Imana kuzi Imana yakoze, kandi twese twishimiye. Nubwo mwagiye mubigarukaho gutandukana iteka tikuryoha tigusa neza, ariko kandi biba binakenewe. Rero Bishop twarakoranye imyaka myinshi, uretse no gukorana muri Alliance, twaranakoranye no muri komite twakoranaga, kandi agiye manda yakirangiye. Kuwa kabiri dufite inama y'abashumba bose, kandi ndasaba ko abashumba bose bazohaboneka, ntawuze userukira undi, mwese muzahaboneke. Hanyuma tuje gushiraho ubundi buyobozi busha, twebwe tuzosigara turi abajyanama, kuko ubundi iyo umuntu akoze imyaka ingahe, twari dukoze hafi imyaka 3, kandi twakoze ibishoboka. Burya ikiza kigora, ikintu kigoye ni ugutangira, ariko iyo ikintu kimaze kugira amategeko, kimaze kubaho, undi wese yabona ko akomereza. Hakurya Paulo yavuze ngo yabashiriyeho urufatiro kumwubakisha mukuru.
undi wese yakubakaho. Rero ni nacyo dushimira cyane Bishop hano, mu by'ukuri yarakoze. Baza bavuga ngo aho umugabo yaciye, ikiza kigaragaza ahaciye umugabo azahasiga terasi. Uwogera hano agasanga izi nyubako, uwogera hano agasanga aya makaro, ntabwo ahandi habaga amakaro. Twigeze kuza tuhataramira hari ivu, hadasaka hano ndi twaje hasakaye. Uwogera hano agasanga ibi byose byakorewe hano, yovuga ngo hano haciye umugabo. Ikintu cyo kiza kigaragaza aho umugabo yakandagiye, ahaciye umugabo nuko hasiga terasi. Ubu nyine nubwo hova, nubwo homanuka amazi n'ibindi bikakora, gufata iri njanja rimwe mukarikuraho mugashiraho irindi, ibisa no kuzamura ibyuma, ntabwo bisa rwose. Ibyo mwakoze ni binini, kandi umuntu wese yabashimira. Babigarutseho, coordinateur yabivuze. Mu by'ukuri kiza kigaragaza responsabilité, nuko umuntu ashobora kwigomwa, kuko byari byoroshye yuko aya mafaranga yari kandi mwayatanze, ariko responsabilité ni ukwigomwa ibyawe, warangiza ukubaka ibifitiye rubanda akamaro, ukubaka ibintu biri public, umuntu wese ashobora kuzisangamo. Habe n'ubwo uyu munsi mwese mwotega indege mukagenda, umunyagihugu uzasigara hano agasanga iyi nyubako, azavuga ngo hano haciye abagabo. Haleluya. Hanyuma rero tukaba tubushimiye cyane. Bazavuga ngo nubona umugabo ukomeye uzomenye ko inyuma ye hariho umugore ukomeye. Abagore bacu barakoze, muzamushimira abagore bacu, muzamubashimira. Ni ibihume byahumiye isi. Iyi kanisa rigitangira, umugore wa pasiteri bizwi n'abaki, azaba hoteli, akaba resitora. Ni ukuvuga ngo muba mutaragira ibigega byo gucumbikira abashyitsi. Ikanisa riza rija kugera kuri uru rwego, abakubitse ari abagore b'abapasiteri, azazana abashyitsi badateganije kugira ngo ikanisa ryiyubake. Timwagaze mubona hano muri Hope, kugira ngo iri kanisa rigere aho ryageze, mwakiriye abashyitsi mutomenye umubare. Habe nubwo mwozana karikiratirise ntimwobamenye, kandi barya bose barariye. Abenshi bari ab'i Bugande n'i Rwanda, ntibatashe bavuye mu gitaramo, bararaye. Uzamubwira ngo baraye, bariye. Habe nubwo mwotanga ituro ryo kubaherekeza, bazagira aho barara, bakagira n'aho banywa icyayi mu gitondo, bakazobona kubasezerera. Abadamu muzamubashimira cyane. Buriya ngo inkike y'inkoko bazavuga ngo kaza kamenywa n'inkike yatoreyemo. Aba baza amakuru menshi. Rero tukaba tuboneye umwanya wo kubashimira mwese, umuryango wa Bishop ndetse n'abana be. Abana rwose b'abapasiteri nabo gushimirwa cyane. Kenshi baze bimuka ku bitanda bidateganyije, karara muri salo, kandi nabo bafite uburyo boryama. Hari abana batazi ayo makuru yo kwimuka, hari inzu zitabizi. Rero turabashimiye namwe cyane. Ayo makuru ni manini cyane muri twe, turayazi. Hanyuma dusoza, twongere tubabwire ngo bereye ku bashumba ba hano basigaye, tuzokorane nk'uko twakoranye n'abandi. Turi abagabo bogishwa inama, muzotugisha inama tuzozibagira uko dushoboye, kandi namwe tuzokorana uko dusanzwe dukorana. N'iyi nama tuzobabwira amakuru yose y'imikoranire yacu twese, kandi kugeza ubu nzi ko mumaze kuja ku mbuga z'abashumba n'abaresponsable, ndabizi neza ko amakuru yose muyafite. Ahasigaye mukomereze aho ngaho. Mushumba bayavuze simbisubiramo cyane, muzamutelefona abantu, ibivunanye cyane. Nanjye ntekereza ko ntonanirwa guhamagara abapasiteri, tuhamagara abantu bose, ariko uzibura ukatwohereza na audio na message, ukatubwira amakuru. Hari umupasiteri uba muri Australia niwe uzi ukunda kumbwira ngo ntampe ifaranga, ngo ariko arambwira amakuru ya Australia ndayazi cyane. Mu bantu bazi amakuru ya Australia nicyo gihugu ngiramwo amakuru menshi. Yarambwiye ngo ndazuza mbi ifaranga, ngo ariko amakuru
azamubwira n'imishahara bazabahemba, akambwira ibintu byose akabimbwira, akaruba akambwira ngo reka ngubwire n'umugore ngo buryo azaje ifaranga, ariko nyine ntazinde. Rero muzatwibuke, muzamuturamutsa, mutuganirize, mudukomeze muri iyi nzira. Hanyuma impano yacu, kubera nyine izi mpamvu z'ibiriyo, ntabwo twareka kubagenera impano. Mu by'ukuri mwarakoze kandi byarashimwe ibyo mwakoze. Impano yacu tuzabibageza hejuru. Uyu munsi njyewe nasengeye Gidurayi mu gitondo muri release, uyu mugabo nawe yaza abwiriza hariya mu kiriyo. Ni ukuvuga ngo n'abandi bapasiteri twari kuza turi benshi, bamwe turabasize kugira ngo twese tugabane amatashi, ariko impano yacu ejo izabageraho. Hasigaye nituja no gusoza, turaza kubasengera, tubasabire kugira ngo Imana izakomeze umuhamagaro wanyu, Imana izabagire neza, natwe tuzaba dusigaranye n'aba ngaba, muzamuduheza amaturo kugira ngo bigende neza. Reka ni gato gusa mushumba, abanyawembe bazabihuta kuri yaragiye kera. Icyo nari ngiye kuvuga, hari ifoto nabonye mwahaye Bishop umuryango wiwe. Ya foto mugende muyireke, mwasize mukecuru, muje muri cyber aho mwayikoresheje, mushireho foto ya mukecuru ije hariya hantu. N'ejo undi mupasiteri cyangwa undi mukristo uzaza kugenda, mukamugenera ifoto, hikaburemo umugabo we cyabura umugore. Ni isuku kandi ntabyo yakoze iwe atakoze. Murakoze cyane.